حکومتا دمکیه اپوزیسیونا سوری آلا شورشیا کو نوج عالی حکومتا هاورچونی و هاتی دامزراندن نپجراند. ده روزا دوشنبه آفیسارا گاندنیا سر به حکومتا دمکی و داخویانیک درباره گهرتنا آلا شورش جعالی حکومتا هاورچونی و بلاف کر و تیدا حکومتا دمکی او یک نپجراند. و گفت کو آلا شورش سوری سمبولک نتوی او شورشگریه و او آل نونرایتی شورش سوری دکه و همو آلین سیویل و ین لشکری ین اپوزیسیونه بوی آل پابندن و دبن سهاوی دنه. حکومت دمکی هروها تکذکر کو او آل شورش یا هری پابنده لهمو دزگین سیویل و لشکری ین لدورن دبن کنترولا اپوزیسیونه ده. هجمارک جچالکوانین سوری و سیاستمدار نرازیبونا خود درباری گهرتنا آل شورش جعالی دستیات تحریر الشام و دانخویا کرن. وەکو دژبەری سووری محیدین ئەلازقانی کو لەسەر و پەلاخۆیان تایبەت لەسەر تۆڕەجڤاکی فیسبوک بەڵاف کرد کو گوهرتنا ئالا شۆرەشا سووری ji alî wan grûpên tundiraw ji berbîlên teqîner yên rejîma Esed metirsîdartir e. Omer Koçerî neqîbê Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistan Sûriya jî li ser mijara guhertina ala şoreşa Sûriya xivî û got ku aliyên ev biryar li derxistine û li ser îmzekirine keyanek bi ser rejîma Esed vene û ew ji sîxoriyên rejîma Esed ve nîzîkin. هروها او عالی دان پیدانه به حکومت سوریه دمکی و اپوزیسیون سوری ناکن. کاری حکومت دمکی دما داوی ده لپارزگاه ادلبه گلکین بو و او یک پشتی کنترل کرنا دسته تحریر الشام جدوریره و راگهاندنا دسته جه حکومت که هاورچون و یا کو تومت جرته کرن کو رژیم اسد و نیزیکا لگوری بریار حکومت هاورچونه کو آلا نو تبلیغاویه که جه آلا شورش سوری و آلا تحریر الشام